Zdravo svima još jednom. Dobro večer. Good evening, ladies and gentlemen. Mi smo Maja Pelević i Olga Dimitrijević, dramske spisateljice iz Beograda. So we are Maja Pelević and Olga Dimitrijević, playwrights from Belgrade, Serbia. Aprila 2016. godine otputovali smo u Severnu Koreju i kako je mnogo ljudi bilo zainteresovano da čuje naše iskustva, mi smo upriličili da to svima ovako podelimo to s vama za ovaj 50. jubilarni vikend. So in April 2016, we visited a very interesting country, North Korea, and it was on a very important date. It was the 105th birthday of Kim Il-sung. As the North Koreans, they measure their time from the day of the birth of their president. So they had it's also their Happy New Year for them, and they had their special Juche years, and so we are now in the 105th Juche year in the North Korean calendar. We also had an anniversary tonight because it's the 50th BTEF anniversary festival, so happy birthday BTEF. And BTEF has been well known for all these years as a festival that has been building bridges between cultures. Dakle, u cenu vaše karte uključeno je putovanje kroz jednu od najizolovanijih zemalja sveta. Ono što nije uključeno su autentični suveniri koji ćete imati prilike da kupite i ponesete sa sobom kao uspomenu. Okay, so the price of your ticket includes a tour to one of the most mysterious and isolated countries in the world. You will get a chance to know how ordinary people of North Korea really live, what they eat, how do they have fun, how they date, what are their thoughts, wishes and fears. The price of your ticket excludes extra souvenirs you will be able to purchase during the show and bring back home as a great memory. So how cool is that, folks? Razlog zbog kog skupljamo novac za suvenire je taj da smo želeli na neki način da doprinesemo severnokorejskom narodu, te skupljamo donacije putem ove ture, te ćete i vi tako moći da doprinesete poboljšanju njihovih životnih uslova. Okay, so when we came back from North Korea, we didn't want to be ignorant tourists that just go visit the country and that's that. We wanted in a way to contribute to the improvement of life conditions of ordinary people in the northern part of the Korean peninsula because, as we know, they're under very heavy sanctions at the moment. So we got in touch when we came back with a couple of NGO and grassroots organizations that work on the field, and in that way we are now fundraising money, so every souvenir you buy today is going directly to the people of North Korea, as we believe in people over politics, and for our dear foreign guests we accept all currencies. Tako. Poslednje, ali nikako ne i najmanje važno, molimo vas, isključite vaše mobilne telefone. Okay, so last but not least, and this is not a joke, do not in any way or any case really turn off your mobile devices this moment, because if we catch you in any way using your devices, taking photos, pictures, Viber, Facebook, Instagram, whatever you do on your phones, WhatsApp, your phone will be confiscated immediately. As we will not be able to see all the people in the audience at every time, we beg you, if you see anybody next to you using his mobile phone, just raise your hand and show us the person and we will confiscate his phone immediately. Thank you a lot in advance. Eto tako, nadamo se da ćete uživati u ovoj turi. We hope you will enjoy this very amazing and exciting tour to one of the most isolated countries in the world, and also feel free, if you like the performance, to leave a tip for all the people that made this tour possible. The tip box will be right next to the voting box at the exit. Tako je. Počinjemo, Maja? Yes. Ovako, za početak. Prvo, nekoliko informacija o Severnoj Koreji opštog tipa za sve koji ne znaju. Dakle, Severna Koreja, odnosno Demokratska narodna republika Koreja, je zemlja u severoistočnoj Aziji, na severnom delu Korejskog poluostrva, što je, jeli, logično. Ona se na severu graniči sa Kinom, rekli biste i sa jednom drugom zemljom, ali varate se, to je jedna mala, ali vrlo važna granica sa Rusijom. Na jugu se graniči sa Južnom Korejom, odnosno Republikom Korejom, od koje odvoja demilitarizovanu zonu. Severna Koreja ima 25 miliona stanovnika, a glavni i najveći grad je Pyongyang sa oko 3 miliona. Olga, reci nam nešto malo i o istoriji Severne Koreje. Apsolutno i sa zadovoljstvom. Dakle, Severna
Koreja, ovako kako je danas poznajemo, nastala je otprilike sa krajem Drugog svjetskog rata, kada je sovjetska vojska umarširala naseljene deo korejskog poluostrva i time okončala decenijama dugu japonsku okupaciju. U redovima sovjetske vojske borio se tada mladi major Kim Il-sung, koji je predvodio severno-korejsku anti-japonsku gerilu. Kako je korejsko poluostrvo bilo podeljeno na američku i na sovjetsku zonu uticaja, Kim Il-sung je dobio dozvolu od Staljina da brzom akcijom pokuša ujedinjenje i to je rezultiralo Korejskim ratom, koji je trajao od 50. do 53. godine i ostavio zemlju u ruševinama. Kim Il-sung, promovišući jedinstvenu varijantu marksizma-leninizma zvanu Đuče filozofija, vladao je Severnom Korejom sve do svoje smrti 1994. godine, kada ga je nasledio njegov sin Kim Jong-il. Kim Jong-il promovisao je takozvanu Songun politiku, što u prevodu znači vojska je na prvom mestu, a istovremeno je bio pasionirani ljubitelj kinematografije. Jedan kuriozitet, za vreme njegovog, da kažemo, mandata, snimljen je i severno-korejski remake filma Godzilla. Posle njegove smrti Severnom Korejom vlada Kim Jong-un, koji je započeo kontrolisanu i tihu, ali sigurno liberalizaciju privrede Severne Koreje. Severnom Korejom od njenog nastavka vlada Radnička partija Koreje. Ali suprotno uvrženom mišljenju, u Severno-korejskom parlamentu ne sedi samo Radnička partija. Tu je i Socijaldemokratska partija, Čondaes-Čongu partija, kao i Udruženje korejskih građana u Japanu i predstavnici verskih zajednica. Tako je, ali sve to nema nikakvog značaja, zato što je sva vlast koncentrisana u rukama Radničke partije, pa izbori ne znači ništa. Za razliku od parlamentarnih demokratija. Pustimo sad teške teme, ne znam što je tu smešno, pustimo sad teške teme. Dakle, verovatno se svi vi ovde prisutni pitate šta je to nas odvuklo u Severnu Koreju. Nas je, kao i sve poštene turiste, u Koreju odvukla čista radoznalost. Tako je, htjeli smo da saznamo nešto što nismo mogli da saznamo putem interneta, odnosno kako ljudi zaista žive, da li se vidi siromaštvo i da li je zemlja zaista toliko zarobljena u vremenu. Nas je zanimalo kakva je to zemlja u kojoj je džin zabranjen, u kojoj apsolutno nema advertisinga, skoro da nema mobilnih telefona, ni automobila, svi se tako voze biciklima ili idu peške. Da li je to, što bi rekli Amerikanci, a mysterious black hole? Ili je možda poslednji komunistički raj na zemlji? Nećemo to nikada znati. A svi se verovatno pitaju kada dođete u neku zemlju, kakav će vam biti smeštaj. Tako je, a ako odete u Severnu Koreju, najverovatnije ćete biti smešteni u Yanggakdu hotelu koji se nalazi na istoimenom ostrvu na Taedong reci. Kao što vidite, hotel je vrlo strateški pozicioniran dobro, dovoljno je udaljen od obe obale, tako da je turistima otežan pristup istočnom i zapadnom delu grada. Kada dođete na železničku stanicu, vas će preuzeti vaši vodiči. Kao što vidite, ima ih troje, oni će biti sve vreme sa vama, neće se apsolutno ni odvajati od vas, čak će spavati i u hotelu sa vama. Takođe će vam reći da ne napuštate vaš hotel, eventualno ako hoćete malo noge da protegnete tu negde kod parkinga, ali ni do reke ne smete da odete. Ne smete ni slučajno. Međutim, to nije toliki problem, zato što kada se uveče vratite posle iscrpljujućih turističkih obilazaka, u hotelu imate sve što vam treba. Apsolutno. Hotel kao tržni centar ima svega. U hotelu se nalaze rotirajući restoran, karaoke bar, kazino, bazen sauna, parno kupatilo, supermarket i kazino, knjižara sa revolucionarnom literaturom, kudlana, bilijar, stoni tenis, restoran, prodavnica, još jedan restoran i kazino. Ako vam sve to nije dovoljno, u hotelskoj sobi na televiziji, pored korejskih, imate i ruski i kineski kanale, ali i BBC i Al Jazeera, pa nećete biti sasvim osečeni od sveta. Tako je, međutim, narod Severne Koreje, za razliku od hotelske sobe, kao što znamo, nema slobodu medija. Dakle, oni nemaju kabelsku televiziju, nemaju satelitsku antenu, oni nemaju CNN, BBC, History, Discovery, Zone Reality, National Geographic, Animal Planet, Fashion TV, Fox, Fox Life, HBO, TLC, 24 Hour Kitchen, Eurosport, Disney, Baby TV, Mini Ultra, Cartoon Network i sve druge kanale koje vam omogućava, što bi rekli Amerikanci, freedom of press.
Dakle, a mi smo imali slobodu da radimo šta hoćemo, koliko hoćemo i kad hoćemo, zato što radnici hotela nemaju radno vreme i oni su spremni da rade dok god su turisti spremni da troše svoj novac. Tako je, što bi rekli Amerikanci, shop until you drop. A kada smo već kod shoppinga, donela smo vam jedno autentično sveže iz hotela. Znamo da svi najviše vole da kradu hotelske peškire, međutim rekli su nam krađa peškira će biti strogo sankcionisana, da se nismo usudili i zato smo vam donele autentične podmetače za čašu, 5 dinara, 10, 20 dinara po komadu, idealna prilika da se oslobodite sitnine. Okay, so for our dear foreign guests, we brought these authentic glass posters from Yankagdu Hotel. Who wants? It's 10, 20 cents, whatever you have. People from the balcony, okay, you can come here. Convince people to buy more. Okay, come on, a little bit of self-organization. Come on. I saw this here, come on, let's be free. Okay, self-organization. Give me money and I'm giving you posters. If people, if you want some glass posters, okay, self-organization. You know how you do it? You just take the money, bring it to me, and I give you posters. Thank you. Thank you. Money. One for you as Thanks a well. lot. Okay, so here you go. You can have more of them. Come on, you also, please just bring the money here. Self-organization. Just there. Bravo. Vi kako to lepo radite. Get the money and come to that side from that way. So take your poster. Okay, distribute them The money, please. Please. Okay. Okay. You can help self-organization people. Okay. As well. Great. Yes. More. Okay. Okay, you can self-organization. You will get one for free. Just ask. Okay, we have to go on. Fantastic. We got glass posters. Jedno za vas, izvolite, hvala puno. U redu, jesmo spremni, Maja, let's go, let's proceed. Maja, don't lose that money. I'm not losing the money, no chance. You need it. Okay. Here it goes. Thanks a lot. Here. Goodness. We also can put glass posters there. Thank you a lot. Thank you so My much. gosh, how much money. Exactly, this money Never goes to the forget right that. hands. Never forget that the money goes to the right hands. A So good one cause. applause for everybody. And we're moving on. We're moving on. Gde smo stigli, ovo je pogled sa prozora naše hotelske sobe. Kao što vidite, prilično smo visoko, na 22. smo spratu. Inače, u Severnoj Koreji praktikuju da smeštaju turiste uvijek iznad 20. sprata da bi imali što lepši pogled na grad. Tako je, pogledajte ove prelepe pastelne zgrade. Ovo što nam se možda čini da je smog, to nije smog, to je jutarnja izmaglica. Inače, Pyongyang je jedan od najčistijih gradova na svijetu i najnezagađenijih. Toliko je čist da možete doslovno da jedete sa ulica. A inače, kada otvorite tako prozor, zapakne vas ta jutarnja izmaglica, a Pyongyang ima autentični soundtrack. Tako je, sa propagandnih zvučnika koji su raspoređeni po celom gradu. Svako jutro čuje se muzika i glas koji poziva radni narod da krene u novi radni dan. Tako je, ćemo da im pokažemo. Hoćemo i 1, i 2, i Pangatsumida, Pangatsumida. Idemo svi zajedno. Pangatsumida, Pangatsumida. I dosta je bilo. Idemo dalje, evo nas kod Palate Sunca. Već smo stigli, dosta brzo napredujemo. Tako je, idemo napred, dakle Palata Sunca. Nekada je bila predsjednička palata, a danas je mauzolej u kom počivaju tela vođa Severne Koreje, Kim Il-sunga i Kim Jong-il. Tako je, a ovo je jedinstvena prilika da nešto u pozorištu i naučite. Dakle, kada se nalazite u Demokratskoj narodnoj republici Koreji, Kim Il-sung se isključivo oslovljava sa predsjednik Kim Il-sung, Kim Jong-il se isključivo oslovljava sa general Kim Jong-il, a Kim Jong-un se isključivo oslovljava sa maršal Kim Jong-un. Dakle, Kim Il-sung, kada je preminuo, predsjednik Kim Il-sung, kada je preminuo, njega su proglasili za večnog predsjednika. Tako je, dokle god je sveta i veka, dokle god postoji zemlja. Tako je, dakle, dok nas ne udari meteor. Tako je. Da biste uopšte ušli u Palatu Sunca, potrebno da se pojavite u vrlo svečanom, što bi rekli Amerikanci, outfitu. Fotografisanje je strogo zabranjeno i sve što imate morate ostaviti sa sobom u garderobi. Kada se postavite u stroge redove, mašinom i korakom ući ćete unutra, gde će vas sačekati nepregledni niz redova. A
hodnicima ćete prolaziti po pokretnoj traci kao na onim fancy aerodromima, a oko vas će se smenjivati likovi vođa. Kada smo sišli sa pokretne trake, prišli su nam neki oficiri. I pitali su nas, jel ste vi iz Jugoslavije? Mi smo rekli da jesmo. A oni su nam to rekli, Jugoslavija, dođite ovamo. Jugoslavija! This way! Onda su nas uveli u prostoriju kojom je dominirao ogroman portret Tita, kako predaje orden Kim Il-sungu. A tu su bili drugi pokloni, lovačke puške i preparirani medvedi koji su njih dvojica zajedno ustrelili prilikom Kim Il-sungove posete Zagrebu. A onda smo nastavili nekim nizom hodnika i oni su nam rekli, a ovo je glavni poklon koji je Tito poklonio Kim Il-sungu prilikom njegove posete Koreji. Na sred velike osvetljene prostorije se nalazio božanstveni, divni, sjajni, crveni jugo. I to je nama naša borba dala Tito, Tito, Tito. Živio nam maršal Tito, Tito, slobodom. Sa razgledanjem poklona i zajedničke istorije, priključili smo se ostatku grupe. Onako su nas malo drugari iz grupe ljubomorno gledali, malo ispod oka. Tako je, pa smo zajedno sa smrtnicima koji nisu iz Jugoslavije otišli u prostoriju u kojoj je ležalo balzamovano telo Kim Il-sunga da mu se poklonimo. Da demonstriram. Apsolutno. Now I need some volunteers. We need to demonstrate how to bow to Kim Il-sung in the mausoleum. I need at least 2 volunteers, 2 dobrovoljaca, a idealno 4, ideally 4. Anyone wants to help me to do this? Come on, somebody. Okay, 1 volunteer, second volunteer. Come on, somebody else. Oh, perfect, we have 3 volunteers. That's going to be quite enough. Last chance for somebody? No. Okay. So, now, please, stand in line. You have to stand in line. This has to be really orderly. What is very important? Do you speak Serbian? Sorry? No. No, okay, I'm going to do this in English then. What is important for bowing in the Palace of the Sun is that it's a collective act. So everybody needs to bow with the same speed and with the same dignity and in the same pace. So, we should stand here, your body, and the only other place where you should look at is me, but with your peripheral side. So, just be very, stand straight, you should be up, put your hands here, look at the body, be dignified, very dignified, and let's go. Slowly, follow me. That's right. You're a very disciplined group. You do this for the 4th time now, and you're the best. Let's go back. Now we go to bow again. That's the procedure. Just follow me. Don't do it in front of the head. Don't even stop there. You don't want to know what's going to happen. Let's stand here again, with dignity again, and one more time. That's right. Feel the stretching in your hands. Don't let. I hope you became serious again. So let's go back. And we go one more time. Straight line. Look forward. And there we go. Mene su inače balzamovali naučnici iz tajnog sovjetskog instituta koji su balzamovali Lenjina. Oni su to radili i prijateljskim zemljama besplatno, ali onda je došao kapitalizam, te institut izašao na slobodno tržište, tako da sada balzamovanje košta oko $1 milion, održavanje tela $800.000, a kao što znate, Severna Koreja ima platu. Dakle, čista pljačka. Apsolutno. Thank you very much, hvala vam svima, možete se vratiti na vaše sedišta, mi idemo dalje kroz Palatu Sunca, sledi poklanjeni Kim Jong-il.
A nije ni čudo što Maja ne žele da bude Kim Jong-il, zato što je sam Kim Jong-il narodu Severne Koreje ostao upamćen mnogo nezgodnijim sećanjem nego njegov otac. Naime, sa dolaskom Kim Jong-ila na vlast u zemlji je zavladala velika glad, koja je odnela između 300.000 i 3 miliona života. Procene se uopšte ne slažu, kao i u slučaju velikih katastrofa. Glad je uzrokovana, to je ono što sigurno znamo, raspadom istočnog bloka i Sovjetskog saveza, čime je Severna Koreja izgubila jednog vrlo važnog, ne samo trgovinskog i ekonomskog, nego i političkog partnera, a to je imalo direktne posledice po same energente sa kojima je... I dobro, posle teških istorijskih lekcija potrebno je malo se i odmoriti, tako da je poseta akvaparku sasvim logično rešenje. Akvaparku, bravo. Akvapark u Pjongjangu. Izgradnju akvaparka u Pjongjangu naložio je Kim Jong-il, zato što mu je zdravlje njegovih građana uvijek bilo na prvom mestu. Kim Jong-il sam nije bio tako dobrog zdravlja, pa nije dočekao izgradnju ovog akvaparka, ali je zato njegov sin... Miki, šta je ovo? It seems the spirit of Kim Jong-il speaks to us. Hvala, Miki. Dakle, njegov sin, Kim Jong-un, dao je da se postavi ovaj voštani kip na ulazu u akvapark, da bi Kim Jong-il uvek mogao da bude sa radnim narodom, dok se radni narod rekreira i kupa. A u akvaparku imate sve što treba tamo da postoji, dakle imamo bazene, imamo ljude koji se kupaju, imamo tobogane, imamo salone za masažu, restorane, a u slučaju da ste došli nepripremljeni, možete na licu mesta kupiti jedan kupaći kostim, što smo mi i uradili. I jedan kupaći kostim od savršenog elastina, možete ga sada imati vi direktno iz Severne Koreje za samo 3.000 dinara. Okay, so this authentic bathing suit directly from the DPRK, you can have it for just 30 euros for a dear foreign guest. Come on, who wants to buy? People, come on. I know it's the end of the summer season and you're all thinking, why would I buy a bathing suit now? But it's a perfect time to buy it. And next year when somebody asks you, where's your bathing suit now? You say, it's from the DPRK. Come on. It will look perfect on you, believe me. Maybe you can buy it for your girlfriend. You look like you're in love. You're holding hands all the time. Let me see that. You don't want to disappoint your girlfriend. You're so peacefully in love. She's holding naked. Okay, maybe. Aha! But sorry, how do you mean that? Aren't we living in the, area where we are really, I don't know, we're stiff with the naked bitches. There is not so much nudism around. Somebody? Vidi kako se smete, I see how your girlfriend is laughing. Okay, we're moving on. This democracy spreading is not going, and never forget that the money is going to the right cause. That's right, so maybe next time you would have the chance to help us. Šta se dešava nakon plivanja, potrebno je posetiti frizera. Tako je. Inače, rašireno mišljenje da su u Severnoj Koreji frizure propisani zakonom. To nije tačno, ovo su samo preporuke, kao što postoje preporuke u svim frizerskim salonima sveta. Tako je. Inače, Olga kad je otišla kod frizera i pitala malo da se isfrizira, jel to želela je, oni su joj rekli da to ne dolazi u obzir, da je njena frizura savršena, potpuno po ugledu na dragog vođu Kim Jong-una. A Majna im se uopšte nije dopala zato što je tako ravna, plava i imperialistička. Pa su mi rekli da se opustim, što sam naravno uradila. Onda su me stavili na šamponjeru. Onda su mi stavili šampon. Onda su mi masirali glavu. Onda su mi isprali šampon. Onda su mi stavili fenomenalno pakovanje organsko na bazi ženšena. Onda su me malo četkali. Pa su mi trimovali kosu. Pa su me malo šišali. Pa su me opet četkali. Pa su mi rekli, sad ćemo da te onduliramo. I onda su me ondulirali. Dugo su me ondulirali. Ondulirali su me dugo. Prame, oprame, 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 oprame,
odvukla naša glavna vodičica od naših severnokorejskih vodiča, koji smo od Milošte zvali komesarka. Dakle, komesarka me u restoranu odluči u stranu i kaže ovako, vrlo ozbiljnim glasom, pita: jeste ti Maja zajedno? Ja joj kažem: sačuvaj Bože, nismo. Ali pošto verujem da je to bio deo tvog pitanja, da, jesmo gej. Na što ona kaže: aha, pa ti si prva gej osoba koju ja upoznajem. Ja da to kažem: nisam, samo ti još uvijek niko nije rekao. A ona će na to: je li to popularno u tvojoj zemlji? Ja kažem: kako se uzme? A u tvojoj? Toga kod nas nema, kaže ona. Ali ne brinite se, ovde ste savršeno bezbedni. Šta, nisi preslupao još uvijek? Ok, we're waiting for Maya to change her clothes. So maybe I will tell you how to do business with North Korea. That's a very funny story. Sweden discovered it hard way. Back in the 70s, Sweden considered to establish diplomatic relations with North Korea as one of the first Western European countries that wanted to do so. And also there was Swedish business involved in the whole story, so they decided to send 5,000 Volvos to North Korea. Of course not for free, but for some really great payment conditions, I don't know what, they were not supposed to pay it immediately. So Volvos arrived, the embassies were opened, everybody were happy. When a year passed, then Sweden remembered that it has some Volvos in North Korea that are not paid. So they said, where is the Volvos? And North Korea ovo je za nas je severnokorejski nuklearni projektil koji se nalazi u Naučno-tehnološkom centru na Tajdong reci i spreman je da bude lansiran u pravcu Seula. A ovo što vidite je maketa koja pokazuje trenutne pozicije severnokorejskih satelita u zemljinoj orbiti. Ima ih 3. Wikipedija zna za postojanje samo jednog. Februara 2016. pokušali smo lansirati još jednog satelita, ali nije uspelo, a možda i jeste. Što u prevodu znači da u svakom trenutku Severna Koreja preko svojih satelita može da ulazi u vaše uređaje, telefone i kompjutere, da zna gde se nalazite i šta radite. Oni su vrlo poznati po nadzoru. Ja kada god uđem u neku hotelsku sobu, proveravala sam da li ima bubice. Ali nisu oni toliko naivni. Oni imaju mnogo sofisticiranije tehnologije nadzora. U ovom trenutku Severnokorejska nacionalna bezbednosna agencija može da nadzire ceo svet. Što je veliki problem za našu privatnost. Što bi rekli Amerikanci? Violation of privacy. Što znači da mi građani sveta u ovom trenutku ne možemo da živimo svoj život slobodno, a da nas u svakom trenutku ne nadgleda neki severnokorejski satelit. A mislili smo da se špijunaža završila sa krajem hladnog rata, ali izgleda da nije tako. Beware of the communists. Što bi rekli Amerikanci. A nije da se samo komunisti bave špijunažom i mi smo okušali sreću u špijunskim vodama. Kao i svi drugi građani koji osjećaju moralnu odgovornost, pokušali smo putem Google Mapsa da detektujemo severnokorejske radne logore. Inače, ljudi koji traže severnokorejske radne logore putem Google Mapsa nazivaju se Citizen Spies. Oni su tražili i pronašli logore u određenim delovima zemlje. Ali nama je nešto bilo vrlo sumnjivo. Naime, na Taedong reci u Pjongjangu se nalaze ostrva, a na njima razni reprezentativni objekti. A baš na najvećem ostrvu, ostrvu Turu, se ne nalazi apsolutno ništa. I naravno, da smo za ovu akciju morali da dođemo kući i da imamo slobodan pristup internetu. I onda smo sele za Google Maps i zoom in, zoom in, zoom in. I imali smo šta videti. Evo, pogledajte samo. Ovo su definitivno neki objekti.
pravilno poređeni. Ne znam na što vama liči, ali nama vrlo liči na nešto što bi mogli biti severnokorejski radni logori, što bi rekli Amerikanci, gulags. Sad pitate zašto bi stavili gulags u centar glavnog grada, ali možda su to upravo uradili da bi zavarali trag. Lukavo. Vrlo lukavo. Dalje tražeći, naletali ste na ovaj objekat iz Kukulja Dim. Radni logori i objekat iz Kukulja Dim. Nema potrebe da išta više kažem. Onda smo ugledali ovaj kompleks u kom živi severnokorejska elita. Visoki zvaničnici, oficiri, ljudi bliski vođe, možda i sama porodica Kim. A možda i sami direktori Gulaga. Nikad se ne zna. Evo pogledajte ovu vilu sa bazenom. Dok narod živi u bedi, evo kako živi elita. Što bi rekli Amerikanci, social inequality. A kada se puno istražuje, Onda se puno ogladni i ožedni. Šta jede i pije narod Severne Koreje i da li je gladan i žedan? Ne znamo za narod, ali mi svakako nismo bile. a do sada ste sigurno i vi već ožednili, tako da smo vam donele i jedne lepe pečenice sa zmijom, eliksir večne mladosti, 100 dinara čašica. Okay, so eternal youth elixir, come on, raise your hands. We know that everybody likes to drink after the show, but we can drink during the show. Come on, 1, 2, 3. Olga, sipaj piće. Evo, sipam, pa koliko treba da znam koliko da sipam. Ajde, 1, 2, 3, 4, up in the balcony, somebody, 100 dinars. Eternal liquor, nobody wants to drink. Nobody wants to Come on, drink. people. Aha, everybody Okay, wants of to course. drink. I will go upstairs and then we'll drink. Wait. Now let's give these drinks to these Here, people. okay, you want drinks, give me the money, please. Okay. My goodness, you're a man. Perfect, you're perfect. Here, how many? Okay, somebody want drinks? Yes. Yeah, just to be enough for I everybody. need to have piće, sorry. Ko je još rekao? Come on, treba zanuvetati, ajmo. Money. Please give me more drinks. Evo, Tu je za konobar, I'm please. better than Konobar. We feel No, like you're like feeling it like... Okay. People, for us, it's now like two waitresses working in a full club. Yes. Oh, awesome. Okay, so please be solidarity, please. Mike, don't forget to leave too. You are like making a mess here. And for the others, if somebody you will wants to get touch me. the snake, they Thanks a will do lot. it. Okay, now to be like, okay, balcony, please, you can tell an anecdote, I'm going to the balcony. Come on, raise your hands, come on, take it. Come on, Maya, Okay, balcony take is one waiting for you. more. I'm going to the balcony. Oh, Papa, you're so good. Tell them the story Nema about the naoruženo ništa, nema ništa naoruženo, molim vas, nađete to odmah. While Maya is on the balcony, trying to organize the balcony, and while we're waiting for this, Okay, thank come on, you. myself Unfortunately, organized. no for you. People here, who wants to drink? While Maya is on the balcony, I have to entertain the Of hero. course, so give the money and please send me the And Maya, be quieter, I need to speak here. Okay, sorry. So, funny anecdote about this snake and also about snake poison and a little bit about the medical history of North Korea. Which is not only the medical history of North Korea, but also the medical history of a little bit, let's say, world. Because, why is this important? Back in the 70s, there was a secret meeting between Fidel Castro and Kim Il-sung. Kim Il-sung wanted actually to make some kind of cooperation with Cuba because the health system of North Korea was in a really terrible state. So they established a secret meeting on the state level so that North Korea asked practically Cuba to give them their doctors, to give them their medical staff, to give them their equipment, and somehow to put the whole system of hospitals on a bigger level, which Cuba, of course, did to a friendly communist country. But what North Korea did in return is that they practically discovered the secret of how to actually use snake. Dakle, živjeli vi nama 105 duže godina. Jaka zmija. Dok smo stigli do spomenika ujedinjenja. Spomenik ujedinjenja!
predstavlja dve Koreje koje pružaju ruke jedna prema drugoj. Ispod njega se nalazi autoput ujedinjenja koji vodi ka demilitarizovanoj zoni. Inače, na svakoj mapi Koreje predstavljena celovito. Kao Španska i Engleska. Kao grčki i turski deo Kipra. Kao Srbija i Kosovo. A kad smo već kod ujedinjenja i razjedinjenja, donijeli smo jednu... Sada i vi možete simbolički doprinesti ujedinjenju i razjedinjenju Koreje. Tako je, ako se evo raspada, slagalicu, 1000 dinara, pardon, trebalo da kažem 2, ali evo, raspoloženo sam rečena. I'm in a very good mood tonight, I lower the price of this puzzle. Okay, so for our dear foreign guests, only 20 euros for this magnificent puzzle. You can play on the refrigerator with your children to practice Unite Korea with this little song. Tako je, ako neko hoće da evo nam se raspada, ali nek se barem Koreja ujedini. So as the Igor is falling apart, come on, unite Korean peace. Come on, people, who wants? It's a really magnificent puzzle. Okay, 50% off. 1,000 dinars, just 10 euros for this magnificent puzzle. Nobody. Skupo. Economic crisis, austerity measures. Yes, And you will never think of that where this money is going to. No. Yes, and money goes to the good hands, to the right cause, Right to cause. spread democracy in North Korea. We read it doesn't work with the spread Okay, spreading of democracy. Okay. Money goes to, as we told you at the beginning, to the grassroots organizations. We told you, to the grassroots organizations, and I really have no idea about Korean titles. We connected with them through the internet, and our tourist agency helped us to do so. So now we are transferring that money. We have a little present. Sorry, Miss Salzman, maybe later we'll have a round table for these questions. Yes. Okay, we have a little present tonight. Exactly, and we have somebody special in the audience tonight. Hello, Mr. Kim. People from the north told us if we ever meet somebody from the southern part of Korean Peninsula, to give them this puzzle with the expressions of their utmost love and greatest greetings, and also to tell you that they really hope that one day you will be able to put it together when the liberation comes. That's right, we are moving down the highway of unification, autoputem unifikacije dolazi se do demilitarizovane zone. Ne mogu ja. Ne može. Demilitarizovana zona je mesto koje spaja, odnosno razdvaja Severnu i Južnu Koreju. Ona je dan danas jedna od najčuvanijih granica na svetu. Na njoj se nalazi veliki broj što severnokorejskih, što južnokorejskih i američkih trupa. Što bi rekli Amerikanci, American troops. Tako. Demilitarizovana zona nalazi se oko 38. zemljine paralele, 250 km je dugačka, oko 4 km je široka i s obzirom da u nju ljudska noga, osim vojničke, dugo nije kročila, u njoj se razvio vrlo poseban biljni i životinjski svet. Ono dođe kao neka vrsta prirodnog rezervata. Što bi rekli Amerikanci, zub. Unutar demilitarizovane zone nalazi se i zona združene bezbednosti. Joint security area. Tako je, joint security area, u kojoj dve strane se sreću na konstantnim pregovorima, a ti pregovori su često u istoriji bivali obeleženi incidentima, kao što je bio slučaj sa Sekirom i 76. godine. May I demonstrate? Možeš. Tada su američki vojnici, bez prethodne najave, ušli u demilitarizovanu zonu i počeli da obavljaju drveće. Severnokorejski vojnici su im povikali da stanu. Oni su rekli da neće. Počeli su da vređaju i provociraju. U jednom trenutku agresije, američki vojnik bacio sekiru prema severnokorejskoj strani. Ali severnokorejski vojnik spremno uhvatio sekiru, zavikao je nazad prema desnom ubio američkog vojnika. And we also brought this authentic axe that kills the fearless. And we hate this thing. We always take it off. Yes, we always. Okay. And we're selling it for a symbolic price of 40 euros. Come on, dear foreign guests, let's go. 4.000 dinara. 4.000 dinara, znamo da ovi naši nemaju para, so foreign guests. 40 euros for our dear foreign guests. Yes. Olga will demonstrate what you can do with this axe. So, this axe only for, za 4.000 dinara
kopija sekire, replika i Souvenir shopa za demilitarizovane zone. So, ako se možda grejete na drva, možete da... Shop some woods with it. That's right. Ako ste skloni savremenoj If umetnosti, you like contemporary art, možete uvijek napraviti a jednu little installation at your home. Ovo je naš predlog. A u slučaju da volite fitness, If you like fitness, vežbati u šumi. yes, like this. Or you can chop an American's head off. Okay, sorry, bad joke. So nobody is surviving. Huh? Somebody? Yes. Tell us. Yes, we are. We actually are. Give me the. No, I have the machine is there. No, give me the machine is downstairs where the phone is. Give me a credit card. Secret corridors of this theater. Yes, okay. We don't have time for this. He was serious, he's just taking our time. Okay, it's not nice to make such kind of fun while we are trying to collect the money. Okay, we will see next time. No, Okay, idemo dalje. Dakle, ovako, ono što je jako bitno je dođe u Severnu Koreju, to je da se sretnete sa njihovim podmlatkom. Dakle, mi smo tako otišli u jedno severno-korejsko sirotište, gde smo imali prilike da vidimo kako to žive deca bez roditeljskog staranja i oni su mu upriličili jednu priredbu koju ćemo sada zajedno pogledati. Nažalost, to nije tako jednostavno, zato što je usvajanje u Severnoj Koreji vrlo skupo, njima je to jedan od izvora strane valute, tako da je usvajanje košta između 5 i 10.000 dolara, zavisi naravno od pola, uzrasta, zdravstvenog stanja deteta. Da, na primjer, cena usvajanja posebno gimnastički nadarene dece ide i do 19.000 dolara. Što bi rekli Amerikanci, shopping for children. Da. A kada smo izašle u hodnik sa ove priredbe, meni se u noge, ovako, zatrčala jedna mala severnokorejska devojčica, zagrevila me i nije htjela da me pusti. Ja sam je ovako gledala i onako čudno sam se malo osjećala. Ponela sam sa sobom i fotografiju Male Ju. Za usvajanje Male Ju meni treba oko 7.000 dolara, uz putni troškovi, razume se. A kako ja kao neudata žena, lezbijka i kreditno nesposobna slobodna umetnica u Srbiji ne mogu da usvojim dete, ja sam odlučila da ću da se vratim u Severnu Koreju, da ću usvojiti Malu Ju, povesti je sa sobom kući i pokušati da joj pružim neku drugačiju budućnost od one koja je namenjena. Tako da ako među vama ima, kako bih rekla, ljudi velikog srca koji su spremni da pomognu meni, da pomognu Malu Ju,
kutija za donacije, stajaće pored ove druge dve kutije na izlazu. Od silnih emocija, ja znam da je u pozorištu svašta dozvoljeno, ali nepoštovanje tuđih emocija je stvarno malo čudno. Ali kad smo kod emocija, ajde mi da idemo dalje, nama je od silnih emocija tamo pao malo šećer. Tako je. I onda smo požurile da uđemo u neku prodavnicu i da kupimo neku čokoladu, kada se tamo sačekala ni manje ni više nego Bajadera. And we, the children of socialism, who are dear foreign guests, we grew up on these candies, and now in supermarket in Pyongyang, Bajadera. Can you believe it? And the whole factory that produced these candies is named after partisan hero from the communist partisan hero from the Second World War. Yes. Tako je. Ja verujem da ima još vas u publici kojima sam pogled na Bajaderu izaziva sećanje na detinjstvo, mladost i pionirske dane. Jeste da nas dve nismo baš bile nekakve pionirke, ali bože moj, nostalgija ne pita za činjenice. Ali nostalgija nekad pita za novac. Tako da smo mi doneli, da ne bude da nismo, authentic Bajadera directly from Pyongyang. We brought it, it came across Manchuria, Syria, the desert of Gobi, right here, and it did not melt once, and we're selling it for a symbolic price of 5,000 dinars or 50 euros for our delivery. 5,000 Znači, neko Bajaderu. Never forget that the money goes to a good cause. Somebody? Nobody. Znamo da je skupa i da su krizna vremena. We know that it's expensive, but možete se skupiti nekoliko vas, podelite nešto kolektivno. You can practice solidarity, like a couple of you buy, donate, and then practice collective spirit. Come on, and read something sweet in the meantime. Nobody. Neće niko. Jel zato što je Hrvatska? For our dear foreign guests, there's a problem here because this factory is now Croatia. A pusti sad, nema poslednji incident da vidite. Okay. Jel mislite da bi Srbija bila slobodna zemlja da ljudi nisu donirali? Kako nije? Kako vi mislite da nije slobodna zemlja? You're sitting here in the theater, we're sitting and saying everything that we're saying, and you're asking us that if it's a free country. Are you free to buy that you have on yourself? What is that? What can you tell me where you bought that shoe? Yes. Yes. What are you a woman? Are you a selector of a festival in the woman? Where would you be that if somebody didn't donate? Come on. You think the factory is man. Of course we do. Of course we do. Because of everybody, because of everything we see here, because we can sell all these things, because we can help other countries, because we can, in a way, be in process of liberating other unfree countries. Democratic world. So I hope that was enough of explanation. Well, I'm sorry we have a problem with this man, but after the show there is a round table, so we can talk directly to you. You can ask all the questions you want. So, does somebody want to buy or somebody's not buying? Niko ne kupuje, nema onda ništa, never mind. I'm gonna buy this Bajadera for a dear audience. You don't have money. I do have money, you know that I'm collecting money for you, but who cares? I'm actually gonna buy it. Don't give me the money for a little you, please. Yes, exactly. We're moving from individual interest towards collective ones. Can you give a big applause for Olga that is giving her money, giving you money? I sada, and now, I have this Bajadera that I'm really giving to all the audience, and I'm just gonna maybe give this responsibility into your hands. Yes, to open it. And you have to share it with the whole audience. Just, don't worry. You just ask around, see around who is in for Bajadera, and somehow share it with the audience because this is communal Bajadera for the whole theater. Just for 5 euros. Da bi tako. If you raise the money, they will take So now you're acting as a war profiteer. Are you really killing me? It's the wise for you to see what kind of this was given to you to show some solidarity and to show some respect, to somehow share it with the audience, and you're acting as a war profiteer. If you were in the party, and if we were in the war, you would be shot. If you were in the partisans, you would be shot on the spot. Please sit down, man. Sit down, man. Olga Fontaneshko. No,
wanted, but This was an example how capitalism works. So, let's go! Happy birthday! Happy Birthday, Mr. President! We are all going to chill for So, 105. rođendan Kim Il-sunga, dan sunca, the day of the sun. što bi rekli Amerikanci, Happy birthday, Mr. President! Zaista je tog dana za rođendan bila vesela atmosfera. a naši vodiči su nas pustili da se prvi put prošetamo sami. Na ulici bez nadzora. Tako je, napolje bio vašar. Kupili smo sladoled, Igrale smo sa lokalcima hanging with the locals. i u jednom trenutku smo se nekako našle na ulici. Tačnije na korak od ulice. Bez nadzora. Mene je radila frka. Maju je radila autocenzura, Nisam htjela da završim kao onaj Amerikanac u nekom radnom logoru. ali smo rekle, Sad ili nikad. krenuli smo. Jedna noga, pa druga i sloboda! Uspjeli smo! Znali smo da ćemo uspjeti! Jedine smo uspjele! I nisu nas provalili! Dve bele osobe šetaju ulicu slobodno! Bez nadzora! Seli smo na kej pored reke! Pojele sladoled u slobodi! Shvatili da vrijeme ističe i da moramo se vratimo! Onda smo pametno zavarale trag! Obišli smo trg sa suprotne strane. Stigla je tačno na prebrojanje. Tako je, napravili smo i selfie u slobodi. Da ne bude da nisam. Tako smo sutradan, pošto smo se malo napili na rođendane, krenule smo na rehabilitaciju u spa centar nekih 100 km od Pjongjanga. Rekli su mi da ćemo ovog puta prolaziti kroz vojnu zonu i da moramo strogo da navučemo zavesice, što smo i I uradili. da ih samo gledamo napred. Apsolutno. Međutim, ovog puta smo mi hteli malo i da rizikujemo. Tako je, Maja je do tada razvila već oprobane špijunske metode snimanja. Ja stavim ovako telefon ovde, prirobim u staklo, pravim se luda, prije toga sam obotala telefon, samo biri oko kamere i snimam. A za to vreme, ja za Majevom naše vodiče pričamo o privatnoj svojini i stambenoj politici. I dok su oni ovdje objašnjavali po kom principu se dodeljuju stanovi. Kamera je neprekidno snimala. Ovo su najzanimljiviji screenshotovi. Ograde od bodljikave žice, I neki čudni objekti. neke vojne instalacije, I neki radni logori neki ogromni zidovi, koji sakrivaju nešto. ko zna šta. Ko zna šta. Šta?
청취자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 8월 16일 화요일 음력으로 7월 2월일입니다. 지금부터 평양 FM 방송을 시작하겠습니다. 대노르시론께서 생전에 마지막으로 남긴 친필을 그대로 새겨놓았습니다. So this is the signature autograph that President Kim Il-sung left in his last moment of life. So it says Kim Il-sung, July the 7th, 1994. 위대하신 불소 대왕님께서는 1994년 7월 7일 저녁에 더욱 강력한 중요한 모습이 진출당했고 몇 시간 지나 위대한 선배가 So on that day night, he was looking through very important document related to the country's reunification. And after finishing reading the document, he left his signature and the date on the very first page of that document. And after a few hours later, he passed away.
kadar. 우리 공화국이란 침략 전쟁을 도발한 이후 전쟁을 일으킨 지 1년도 안 되는 기간에 심대한 타격을 받겠다 우리에게 간판을 지게. 사진을 찍고 다음 놓고더라고요. Okay, please take the pictures and we are moving to the next place. 앞으로 하나 둘셋 앞으로 하나 둘 안돼 이 친구가 곧장 퇴근하셔도 될 것 같습니다. 앞으로 성공! 12월 10일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. 거듭 말씀드리겠습니다. 12월 12일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공! 12월 10일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 당신들이 조선 청년으로서 진정히 인간답게 살려거든
김일성 동지를 찾아가야 하오. 내 사랑하는 한국. 이 장군이는 죽지 않소. 죽지 않을 테요. 가는 길 험난하다 해도 시련의 고비 넘으리 불바람 휘몰아쳐도 생사를 같이 하리라. 천금조가 살 수 없는 동지의 한없는 사랑 가진 맹세 편치 말자 한별을 우러러
pored pozorišta. A sekira je prava srpska sekira. Lagali su vas i za Palaču Sunca i za jugu koji se navodno tamo nalazi, a tamo se nikakav jugo ne nalazi. A fotografija Mala i Jug je fotografija mene kada sam imala 4 godine. Lagali su takođe i da su Citizen Spies, ono kad su tražile na Google Mapsu Pyongyanga, severnokorejsku elitu, to nije nikakva severnokorejska elita, to je bila za Beverly Hillsa. Pa dobro, nismo baš sve lagale, nešto i pravo. Prave su, na primjer, istorijske činjenice. Prave su vrlo. Za Wikipedije. Pravo je, na primjer, piće sa zmijom koje su pili. Da, biće pravo, biće neko vreme, a onda ćete posle jedne, dve predstave da ga popijete i posle ćete napuniti bilo koji drugi alkohol i da ga prodajete. Dobro, i vi znate da su špijunski snimci, na primjer, pravi. Da, špijunski snimci jesu neki bili pravi, međutim, među njima se nalazi, na primjer, fotografija mađarske granice. I Guantanamo. I zida između Izraela i Palestine. I izbjegličku kampu u Armeniju. Dobro, majkomo, kakve to veze ima? Zid je zid. Dobro, kad ste već toliko pametne, zašto publici lepo ne kažete koliko se vi zapravo ložite na Severnu Koreju? I koliko vam je srce zaigralo kada ste pevali korejsku pesmu? Koliko ste sve to vreme dok ste bili tamo uživali bez interneta i mobilnih telefona? I u toj neslobodi i organizovanog života. U kolektivnom duhu i uvrštanim telima. U masovnim igrama i radnim akcijama. Koliko vas je dosta često bilo sramota sopstvene nostalgije? Da. Što im ne pričate o tome kako ste naštale da ćete jednog dana otići u Severnu Koreju da režirate sletove? I kako će vas kidnapovati i postaviti za šetnice odseka za pisanje revolucionarnih opera. I što je ti ispričala ono čemu niko ne priča kada govori o Severnoj Koreji? Kao, na primjer, besplatno obrazovanje, Besplatno zdravstvo, besplatno stanovanje, vera u samoodrživost. Što im ne pričate o tome kako ste sve vreme zamišljale nasu koja je spremna na radikalnu pobunu? Kako ste zamišljale rušenje sistema, a ne krvljenje rupa u njemu? Kako ste sve vreme u stvari dok ste bile tamo priželjkivale svetsku revoluciju i diktaturu proletarijata? I kako ste bile nemoćne da zamislite pravo organizovanje u duhu solidarnosti i zajedništva? Kako ste bile nemoćne da zamislite napuštanje sopstvenih privilegija radi stvaranja pravednijeg sveta? Nemoćne da zamislite pravo žrtvovanje sebe za kolektivnu ideju? Nemoćne da zamislite život izvan kapitalističkog poretka? I kako ste bile nemoćne da zamislite drugačiju budućnost izvan distopije?